شبا خوش دما خوش سلام رز و حرمت اون ولاد پروری عزیز و دلال کردستانی هیجا زمان کنگی و چو وقته زبان درد و کل و ایش و علمه کرده خلاص بفر یعنی براسی بیسکات برا پشتی نوچه ترکی واحد کی مخدرش کرد واس فكرين وقت نتاو وقت ملتي كرد أن كان يدل خشو بختوار بونه النظام كان ناي يعني از لعمري خواب برسم والخواب برسم ودنيرم باش و پیش آنالیز دکم شیروات کم تونه بلكي بالروجانه يعني روج كي خوش ام بيجن او جي شخصي ها روز کے خوش دمها پریشانتی حالا آن نتو تو نه برا کسک نویش ما چبوی قدر زانا لو ام ملت کی وانینو ام ملت کی وانینو ملت کی موانی ام تشینو موانی هنوم دروات ام دروات ام روزانه جد دروات کن هفدو ام دروات کن از آنها تلفونی کسی که ناند مالا وانتونه ناند جبوه دوزه ها نگش خوزایی فقیرن خزانن خوزایی نه دوه دوزه بر خودانا خود دوزه ده پریشان بونه فقیر بونه خزان بونه از تلفونی هم که بلکی ناند مالا وانتونه بیتو چاویه چاق شکر الحمدلله شکر شو خدیره ام باش دست قدلو ام باش کلن دارم چه ام باش گرو کدرا ما باش لاو ام تلنه وقت منيه برسكاتنا ليس كازي ورتشو ليه تشتكي له انترسانت شبو اما زي وابين اقراني ومثل باخفن بيسا باحشلي اخفي او قوتنين وي رحي كردا هينك دكر هينكر و زانك كردا بخابين باور بكر ازور بيجم دوستنو براكاواني باحشلي هواني سر اكراني بينام ويبجنو بالا ويزرا ببينن باحشلي كاما بيقولتي شيء ازوجي بور بارفكم وجا مسر باخفن دولت باچلی داخویانی داو گوت ناوه و پیواجوه آشتیه bu sürecin ismi barıştır. Ke gotiye Devlet Bahçeli. Peki dama آخفین و نظام چاو راپور و تشتن آنالیز کردن گفتن تروریست ترکیه چی ما آبو ما برای نکاری بو گفتا barış ya bu kuyunu mesela serbeci mesela bisekin mesela bağıfın vakt bahçeli dibeci emnek yem akılın او گوتنه باچلی برای هر خور بچینه چوربه آجی بچینه دو ممکنی او ده حسابه و ده اون کردان خابینن به اخلاقتیه به رستیه نابه و پیوازوه آشتیه حیات 2 سال بره ترکو حیات امین باچلی شتپه به کسی ترکی نماگه ایک با آخفه بشرف دروات كده وتجد ستة جناي بالتالي هم كردات خابينن برا أردوغان بآخفة برا آلي جري أردوغان بآخفة برا جودة يلماز بآخفة برا جلال قربان باشخانة بآخفة برا سروك وزيريش درب بآخفة هما هر وري باچلي
قد تشتكي براوة كردلو أين توا كرد تشتكي براوة چما هم هاي باچالي باور نكن بفرو دروي باچالي و اردوغان جي باور نكن از باور ناكم ايك باور دكجي مديا كردا هني كي باور دك از باور ناكم دروات وي اب 2 سال باچالي و باچالي و باچالي نه دولت بابه من هر تيش باچالي حيان غا باچالي چي گوتي واتي بجياتي حتى نا چه هاتي گوتن زدبه باچالي دركتي و بيكاتي كاجمر بيجن جمر بيجن اجي قبول بك بيجن باچالي گوت امو تاقı چه بو باچالي گوت براور مجلس باقي چه بو باچالي گو همه اعزالان سربز بکن او جهادي باچالي چه گوت هاتيجي مكانم بيجن نا Bahçeli dibeci hani dibeci bir Türkiye kendisi çalıyor kendisi oynuyor. Ki çizanı Bahçeli hey kimne yıl eşi ba hani ki nabıt be xısını nabıt be Bahçeli xısını ki Kurda çıp be Bahçeli xısını zımırt beceri hocana ben musta öyle deme derin devlettir Bahçeli ben musta Bahçeli demek devlet demek ben musta derev kullen derev كلن درم ها ظلام الدولة يو تشكيل نتو پرست الدولة يو تشكيل او انا اوكي اما دارين دولة كسنا ما ويجا باچالي دولة يو تشكيواني تنية بالتاني 28 سياحة parlamentary وياي احتياجا AKP جاي AKP يكارديني اگر اردوغان بو هاتا دركتنا هم قوتني واني بكرنا gerek banya جي جنانيا جي اختبارا ويند ما درو دتكبي اقودني باچلي هر درو دتكبي اگر اردوغان بقول اوغنات نجي وخلكي بتوكيو ليه باچلي جانا هنك زلامه چو تنه محلده ناوا گنداده محلده شد بيج كسي باورك گه نده لو قدر زانا يامات نه وري اي واني باچلي جواني گه نده لو باچ جگل کردابی پرسه باچلی دکم خودی دولته گل کرده ما سازیه ما تلویزیون دیجیتاله ما قناه باچلی دبی وكاي خودی دولته کنو والله نتشتكي بشرم باچلی بتانه دکم بربره بره برکی برا 1985 86 84 نظام بریا پشتیگ آلپاستان ترکیش مرو پیوه خلق او جوان ترسیان مافيا واري بنيا التسيان تبيرا من ساقب سابانجر از باور دكم Alparslan Türkeş bu go çizmeyi aşıyorsun او bu Sakıp Sabancı roke nekere bu gotu ve çalim mafya vari bu mesela o çatlı bu Abdullah çatlı bu işte bizim o gelek çetemete mafya bu o Mehmet Ağar bu bana hamul doravan bu o yek hat helikoptere hat kuşta hat mir o bu yani çete bu hakikaten çete bu İro av duramana İca derken dibeder ki Bahçeli yani bir iki kelime söyle Kürtler sabırsızlanıyorlar. Bir şeref bile olmuş. Erdoğan baktı ki Erdoğan akıllı bu ya zaten. Ya bu Kürtler yerinde durmuyorlar. Sen onlara yine bir laf sok. Bir laf söyle ki biraz usta olsunlar. Bundan başka var ise naberdim. Ve tiştik tüneli. Bahçeli yerine der ki bak o dugotne koşuk bu ki Bravan Kürtler hangi sakin mi ve kandil mendil denge cudacı kandiliyeti. Ha hayat tecrübe. Hatta ve gotna Bahçeli mehke bimeshaviş. Bahçeli gotiye gerek nave ve pövoje açtı. Beri 2 sala Kürtler goti nave ve açtı. Bahçeli efendi. Yani diyse amelektarı beji am jihela Bahçeli de tekhapan. Yeki bu Bahçeli ne devletci ne hükümetci. Yani am deve Bahçeli nerin Bahçeli deve Erdoğan diler. غلام بآغاية آغا بياوري حكاية أو حكاية نراسل نيس أز بدوينم
nave ve pevajoye gerek be aşiti. U dîsa her wiha ji bona aşitiye pêkure. Dibe koordinatör bê ava kirin. Koordinatör yani ekibik bê ava kirin. Her wiha Serrok Öcalan dibe azad bin. Bine. Kuru çukab akı ev. Ya Serrok Öcalan rojak da go ümit hakkı gerek de ve çağı azad bikra. Kardeşim. Abdü Emin Ecvar beşim. Ev kharabiyan memnunum. Bira ev kharabiyan azze bikim. Ben memnunum. Eğer Öcalan azad buye mafek Kurdu Kurdistaniya tüneye muhtari, khoseri, şaredari, zamane Kurdi eğer naha bimeşi ne havle Öcalan'ca azad bikim. Mesela ben ne azad kırna Öcalan'ı. Ki çid mecbura beşim. Mesela Kurda varitiye, çandı, kültürü, zamanı, nizamçıyı, mesela Kurda ne şahsini, ne grubu, ne partinici. Bira herkes veya bizan o gerek reveberiye Kurdacı veya binin zaman. Eyvallah. Öcalan derken azabı mı? Serserime, serçavime. Le derdeme ne Öcalan'ı? Selahattin Demirtaş derken azabı mı? Ben cemzarruke khwa, namala khwa. Eyvallah. O havali vi. Havali var. Van girtiye zindana. Hamu gerek azad bin. Le eğer hamuya hun azad bikin ey Ankara hun bejin çukwa girtiye jibora Kurdu Kurdistan'ı çukwa girtiye zindana hane hamu azad. Wan berdin. Le bira aynı tas aynı hamam bimini vakna çandu kultura Kurdi ve masnakin zamanı Kurdi masnakin yani vak beri vak 20 saat 30 saat beri hun bejin le emi van Kurda azad bikin zindana. Kurd kabul nakin hay vecihe be. Mesela me ne 5,000 10,000 ev zirgirtiye zindananı. Ev camiye nacı kabul nakin. Öcalan bu hacı kabul nakin. Unşi Öcalan bejine metebe azad bikin. Le Ankara'ya le Ahmet'e vila keptedin. Le bira mesela Kurdi vani ve beri bimini Öcalan beji ve Öcalan beji na cem evdara hoş. Vallahi kabul nakin billahi kabul nakin. O Kürtçi kabul nakin. Öcalan kabul nakin Kürt kabul nakin. Veya baş bizane be Bahçeli. Cari yani hafta ke car ke dekem ne van Kurda bir ravta ne trsine. O bir taktik acı ne kapine. Ulan ravçine havalı ravt ne istim kalavetkim. Ravt av mişmişin güyzin seven sevdaren durun o te ravt ketini titini khare. Av jer bejen ravt o taktik acı ben ne kapine yani dibeci bir parmak bal. Mesela az devam bikin havalı. Serrok Öcalan'cı dibe azad bebe. Le hember daxuyaniya Bahçeli Tuncer Bakır Hacı got ze dibe derakede em tevli Bahçeli dibin o em pere hem fikre. Uyucu got. Her vaha Bakır Han got. Eğer mafu hakkı hukuki Kurda zagoheydi yani anayasaydı cinekre naya kabul kerin ya da emin. Eğer yasak çebikin zagoha çebikin o PKK çekka dainine yani berane de çekka ve çağı ve partiya demel haber PKK ame haber vam sekine. Yani devleta Türkiye bejen yasak çekirin dibe yasede hani hakkı hukuki Kurda hani le PKK gobana ne besin ab kabulak em çeka dinine ve çağı dem parti beje emel haber Kurda haber PKK. Peki tamam çevu hukuk gelme. Merik şu İzmir'e. İzmir'e خبتي ومجريا چند سالا خبتي چند ماه خبتي خواست بگر گنده خواه. شو غراج شوار بلیتا خواه اتوبوز بکر و هر گنده خواه. لگندی کی خواه نصاد. مرحبا خیر گوال ساتم İzmir'e بخبتم. نالو گوته گو ازش هرم گند. Yani ازش کار در ماله مریض گنده خواهتی او جی بخبت.
گوچه چطور لگون چه عبدو سالم مگون ندین خبر ببرم جتن ولا گون دو بره بيت تشوا ديتي قندوري فقط او علي قري هي علي قري يعني كان علي قري ايه او يوي مختار لا والله मेरे को खुदे از دوی گندی دمیزم و از دارم گندی وگریانیسی مثلا ما کردا ev شغل بنر ام كتن الناب لبيد دولة باچلي دولة باچلي بپیواژه آشتی به دجمنانتی به وکم چی بیرم كتن دسته ev جی نظامره به چا سر راست بکن آنجی نظامره چا بین زمان یاد امین دنوا دولتا ترکا دنوا para 600 millet vekili ya hafte 8 parti yani ya dnava AKP dnava Bahçeli pev kestüne bakıp vane dikker kuyru lalın bir tane Bahçeli karı bakıp yani kesiki de tüne bakıp ev Kürt çıma vani dikken ez ve nizanım hune bejin ya ben bu kadri zana mana evcalacı serek yek emek jbo dava kurda ülsen nabi kurda bakıp beli دولت باچلی نه وری دولت باچلی ندوی پروژدا öcalan değil. روشا öcalan başkayı, ad devleti başkayı. Carayek emin fermi devlet باچلی net hükümeti değil. Net değil, alikariye dedi. Jider mi alikariye dedi. Sibe, kebir, zanar doğanı biçi. Ve hükümet ez bu. İktidar ez bu. دولت باچلی شخور زوار تشتو گوتن مطلع او یکره ده اگر اف گوتن و اردوغان بکانین از نقدر زنامه و برقان دیلو اجالانو دم و باناج همو ببیزه گرچه اوجی دزانه ده لدیسه جه از بینم زمان سبه تشتکی نواز چهوه تشتکی دجی دولتات ترکا چهوه و اردوغان نگه خال ماسیحی باید وشین و کردش بیجه امان زمان باچلی نتواد گوت Erdoğan bir avahunu Bahçeli. Bahçeli bir pisare devleti. Serok vezir Ezem, Cumhurbaşkanı Ezem, hükümet tamını AKP'yi ve çağırdı ne kadar tıştıkıcı beş. Ya her himmetleşiniz mesela ev. Ona ana mühendik nüçeye kırda tamaşaken ev Türkiye rastine kırdı ev Türkiye وكايك باچلي خسريك دابو كردا ور كيف اوات ابو قجي واني نزانه كرو ميرك ما چيگوتي ميرك تنه گوتي ناوي وي پيواجوي كره باشتي نورمال جي او terörist Türkiye جبرچي واني گوت جبرك قانديله سجارة اني زمان وقالك ملت اجي اني زمان نبيسكارا زانيارا اني زمان گوت ev terörist Türkiye ne götürün diyecek orayı. Ha bana dedin Kürt razı ne yapayım? Bu kadar Bahçeli'ye ya derken hala çık kardeşim o cümleyi de böyle bir kullan. Bira Mehmet Ucup bu karbini. Bira Ali Geriye Erdoğan benim Mehmet Yılmaz'ı bir şey ne şey İsmet İlhan bir şey Yılmaz'ı. Gelip hani Roznama'ya var ne yapacak? Televizyona var ne yapacak? Tu devci bana de ben psiyana ben. Yani eğer gotun diyecek kadar bir az vakit kadri zana bejim az heviyam heytüneyi و ازواج باور ناک hala Bahçeli jibonamın gotine Bahçeli dü pere kıymeti ötüne dü pere bırak kesik iyiydi bes devlet Bahçeli jibikin zilan ki devleti و derin devlet و devleta kur و dur ne rastı ha hele dağ kuştan bu kuştan da ne kavata karani çete mete ara kes dolaviştune MHP ana iroteke ve halbijartine vallahi billahi baraj eder basmak avcı idi ma beçare avcı ma beçare ve cahar gaziye xabir mülke jiber ve ki az dakhli ve yani beguman ne kandil te xapandın ne İmralı te xapandın az deme naz az bu deme çıkina beşim dem carcunoyu çıma carcunoyu
ميرك زبش دفروت زبش ناوي ميرك علي بو ليه لباش علي خلك جير قلت جاجون لباش وياه وللريويجي لقو أبي علي للريوي أبي علي لباش ويجاجون يك روك در زواج يذكر فقط جبيراوي نابوي حقيقي جبيراوي در زبش دسته أبي علي ده دسته جاجون ده ام زواج دريج دكي اوجي زواج بقدر دبي سباس أبي جاجون قد بي أبي جاجون أما أبي جاجون أو زواج دسته خد بتقل سيد نفس اللي بيدخل يعني جانا دبيجي غير اختياري جبر وياكي مثلا ما دولة باحتلي كرد وكردستانيا دولة ترجي باور بك أبد باور بك أبد أم تبدو نابرن أم كيش درو كده أنجيا نابرن هني كيش بس صعب منن باور بك تبس كريكا كردا شارسا نبو ميرو أو قناليك هني كردا تماشاكر أزمات ما إمام وقت كردستان خسريك شبه أول إيرو البورصة وديت أو فيديو بيشكيشوا كردورة أو نبس الحقاري اللي واني اللي دارك دني خطبة بكردي قد خكر مسكيني شعبي الكردي باورمند روحني به شعبي وان روحني به واني جبونا جانا از راستيت بيجم جفي قلالت غيدين شون سيشار حبل قد زانا قالادين دكي از ريب بروادخم از تشتي خوشك جوارد بيجم ونجمد غيدن للدولة او دين قاردشلرنز او برايوي اولدان بهم براي هبن ديني وقع بالزماني او ديني وقع قد خكر ايرو شخوا بيبرسن ايرو بري نهاب 4-5 ساعت ها از تشكي وانيد بيجم قد زانا ابويا اتايس نظام چي فقط ملي وان والسيداي وان والشيخ وان والصوفتاي وان دي جامعية زني دك دوستكا خود به جامعية دود زني دك فنوار نابينن يكي وقت زانا از بيجم يا ديروك استينم بيشوا از بيجم حجرتي عمل كرد كشتن ها وجم باور ناكن تيكن ديروك بخوينن هاگر مدرو كر ورن في اكراني تومكن رسما تومكن بيتدركر اش komünist artık dağlı pe Stalinlerin Stalin Kürt kuştunu. Hagar on bavarna kan tek evin diroka Stalin bevinin middera o krebu de tumu kenes komünist ajit bejim. Aş Kürt ajit bejim z devleta Türkaj AKP bavarna kan. Bavarna kan. Her tim enten listoka var. يعني مرة بلاقة خرابة بوزق ما أم ترسل ما أنا بإذا أسفلتكم يعني باور بك فقط مسألة أبي يا حشا حزورا أو حشا إن توكرت از غلامي وان كرد حميامه كرك جيكي تد كفتبه كولك مولك چالوك مالوك ديت بتد كفه تبك شيء أو يعني نما دوي بارتي كذا دوي ريدره جبر دول دكتيه إلا خودش مرازي بكردني دلال تاجا سري منو كردنو بابي منو برانو منو از بقربانا وبم از غلامي وبم 10,000 جنيه وهم تكملوا يكون جاليهم يعني كي جاز شوا بيشم أمي تشما هم درماني بمن إيم جخل كيره بنير أبغتنا إيم هي بتركي كيرن شيء تبي يم normal de Türkiye'de Ergut'un tüneyi ji Kurdistan diye. Em ji dibêjin êm. Ve hûn dizanin ew mesela şêr û rêvî û ker. Ne hûn dizanin? Piştî ew xapand îde şêr ew perçe kir tiştek nema. Ji rêvî got kur her wî kereke me goşteyê xwar her mejiyê wî ji me bîne. Ez ê mejî jî bixwim. Rêvî got şêrê min tu dibê çiya? Rogo ez bê çi got ez bêjim her mejiyê wî kerî bîne ez bixwim. Ev birçî bû. Got şêrê min heger mejiyê wî kerî heba sê çar cara
ما او net خapand me net aniştere. Bemeci bujuyor ya xapandın. Yani bana ji Kurdan bira bibnumune. Aynı gora meyi. Li gora Kurdayı, li gora mı bxoyi. Ha, az xo beşim est. Bemçe. Bu mesele zanine. Şehir revil go az birçi bu. Tu çi dike bikış bir tişki peyda bik. Çu nereye çarla ker lat Daristanı Maristanı. Ji kere ki gotu xaze gotzani çi goçi. Got şehir zanine gore ya ma şehir Daristanı ya kralevi go xaze şehir dibezin yeki bin kere ki bin az yubkim qra. Nalo u go altaji nerim xode tu şibin qralaş. Çer bikim kuvarım her istemem dem şehir. Ama şehir ki avdi çableket o maddem xaveti gövmeyi bilmem perçekir. Reviya kel. Revi di şu go çimat reviya kuru. Kuru got ne di şehir gövmeyi perçekir xarın. Ego dino. Takral dini gühevan avanine. Ne gerek biçim güheta hoşum. Wala got rast veji. Disya. Disya şehir hoş çentkere هنك جلات الشماوي جوش هنك جفرقت هنك جفرقت ترياوي قد كرو ديشو ديس كرنفيا ديس ريفيشو شن شيران بو بين لا تي بين ريفيشو جو تشما ريفيا كرو خرت باقلا تش حماقيا كو بلي اما اتري تريا مخارو تشيبي مو هاني كرو جو تقرال بي بتريدي تنه تريت تلكروني جو سا قلت غيروني تشاروني تريا تابه شير قنجيب تكري خودش تراسي شبر ويكي برانو قالك ام ورا بزغنب از وقت قدي النظام بلكي الشاشم بلكي سبيت دسم تشتاق از دبيجم حمور çok derkebin şaş derkebin neraz derkebin az ve çalışıyı karım jüve lebunakwa bukhasa yani eskar az ve karım bakın bira bitene bira mesela Kurda çareser bibi xoserik otonomik federalizm nizam xwa birêbin vetin şarelerî bira bi tenê bana Kurda bi dest bixin bira ez jî hember we û hember dunyayê derewkar rûreş netiştik bê axlaq nezan derkevim ew qebûla min e bi tenê bira Kurd bi ser kevin Ömer ew rojnama Alman got ferqa îşî tu her teşê tunebû zindanên dayê ez ê wê werparvekim her wiha welatî li benda gavên berbiçavin kê gotiye komutanê PKK gotin kamlerin ez were hêdî heta ji destên bê ez were bixwînim salek di ser fesixkirina PKK bi dawîkirina tekoşîna çekdarî re derbas bûye salek lê dewletê ne gav avet û ne jî ji bo çareseriyê siyasî û demokratîk zemînek civakî afirandî di daxuyaniyê de her wiha li ser pêşniyarên Abdullah Öcalan ev daxuyanî hat dayîn yasak ku ji aliyê rêber Apo hat pêşniyarkirin bê bersif ma yani Öcalan hinek xal pêşkêşî wan kirinin ew jî bê bersif nedanin dewleta Tirk divê yasa rewşa rêber Apo kadroyên pêşeng yani PKK tevgerê diyar bike û rêya çareseriyê pirsgirêka Kurda dest nîşan bide dest nîşan bike pardon dest nîşan bike nebide ew jî dibe yani hemen hemen aynı
Rapora komisyonu le parlamentoye deslata AKP partiye o hevpeymana ve MHP pevajoye dibin nave Türkiye be terör de o be avaki fermi le parlamentoye bre dibin وديت بني لدجوه ده تكمل جبروه که باچلی خواست حبه که هرس و سنره کرده بپیوه و دینه بالشرف بالناموس بالقرى شهيدة بالناوه كردستان همو فيلم و لیستوک و خاپاندن دیسه باچلی بان گوتنا هر جدو حفتاد که گوتن کتابه نورتی آف دزانه گله کرد لدی همو نه پکی کتنی نورمال کردی لدی وی گوتنا çöktün terörist ki. God hele çık ya söyle barış sade ne olacak? Yeter ki bunları indirelim dağda. Ama ciddi dinin çeke vajda sevan bıgırın. Ama ben barış yiyor, ama ben Kürtler kardeşimiz yiyor, ama ben ama ağamız da sizsiniz, paşamız da sizsiniz. Eğer ne evme hikaye fikri ez teresin. Nahin ki beş kadar zana mahkay rebeberiya Kürt'a Kandil, Öcalan, bu Kandil'de jina fikri. Hune bejin, var onu bejinci. Mafi vaye, emin az de bejim. Yani az adile khod bej. Dinava sala buhuride, pişti civinu şeviren duru direş, komisyona hevgirtina navnetevi, birati, demokrasi, raporek, hevbeş, bir yek dengi hamu partiyan siyasi hatta pesend dikirin. O peşkeşi serokatiya parlamentoya hat kirin. Yani o komisyona Türk-Amerika için bu kalavedik. Na çavli ve yekeyi ku di çarçova ve raporede pengave yasayı yen pevajoye verin abit. Te çavrekirin ku ji haftaya be reş nivisan yasaya vere ber destay parlamento u xebat li ser vere kirin. Serokê parlamentoya Tirkî Numan Kurtuluş pêncê tirmeyê gotibû bi îzna Xwedê berî ku em vê ev meha havînê tamam bikin xebatê ku ji bo vê raporê pêwîst e em werin dawî kirin. Em di vê çîroka nû binivîsînin. Em di çîrokek nû binivîsînin. Yani çîrok mesal oluyor Türkçesi. Neyse. Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dibêje ku ji sala 1984 zêdetir 5,000 kesan ji ber şerrê li gel PKK canê xwe ji dest daye. Erdoğan zerara şer 41 salî ya jî bo aboriya welatê xwe wek 2 trilyon dolar penase dike. û teqeskiriyekê li ser serxistina pêvajoyê dike. Ev birêya konferansa panala civîna li navçeya Cuda yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê civakî li ser pêvajoya agadara dike û dixwaze piştgirtiyê bidin. Serokê Demokratik Bölgeler Partisi were nivîsandine keskin bayındır li ser vê yekê got pêvajoyek ku gel net tê debe xwe tê de nebîne xwe wek aktorkî vê nebîne û înisiyatîfa negire ew pêvajo
tüccarî naçı serî. O her vaha dominin. Çi dike bi serê we ji vê meselê. Ez waqt zana bêjim. Tiştek jê nake serê me. Ne kağıt heye, ne garantörün hene, ne devletin naberê dene. O em bi barbar û fen û fûtê Tirkan jî baş dizan. Ha, hêla Kurd wê têkevin vê feqê, wê têkevin vê feqê, an jî tuzak bi Tirkî hûn dizanin, feq bi Kurdî. Wê têkevin vê xefikê, na. Nakevine. Ew çû. Heger fikr û ramanê Tirkan de ev lîstok hebe, temiya min we nesîhata yekî dijminê we, ez dijminê we, ez we hez nakim. Ez we qet hez nakim. Ez we hez nakim, ez bavê we hez nakim, ez bavê we hez nakim, ez irqê we hez nakim, ez milletê we hez nakim, ez dewleta we hez nakim, ez pêxemberê we hez nakim, ez dînê we hez nakim, ez we hez nakim. Xwedê Teala bela xwe bide we û hezm bavê we. Lê ez dîsxwazim nesîhat kêrwan bikim. Heger hûn di wê bawerî de hûn ê Kurda bixapînin, ne tirêçi, ev ne rêk baş e, ji kerema xwe re neyarn o. Hûn ji ber hûn ê Kurd baş in, ez werbêjim, hûn ê Kurd ji we gelek hez dikin, lê ez we hez nakim. Ez bimirim jî, mesela ez têkevim ber mirinê, bêje doktorkî Tirka hayê wê te xelas kir, ez ê vêm na bavê bêle ez bimirim. Ez naxwazim destê wî Tirkî ya jî bi dermanê wî Tirkî sab. Eger ez ne ji dil dibêjim ez teresim. Ji dil dibêjim. Ji xwe ez dema ez wan bibînim wer ser laşê min ez ê têk herim. Ji kerma. Ji ber wêkê ez ê bîdarim ev pirsgirêka jî ez rûreş derkevim hember we ji ber ke ez şaş şîrove bikim. Ez ê bîdarim bi ser kevin, ew heqlî derkevin, ez heqsiz, ew rast derkevin, ez şaş, ew baş derkevin, ez xerab. Bi tenê bira vî gelê mazlûm, vî Kurdî ezîz û delal, piçik aramî û dilxweş û dilpak bimîne. Di huzûrname huzûrê de bişî. Lê baweriya tune. Çere bikim? Ne sûcê min e? Baweriya min ji wan nayê. Ka emarin ser wê keçika Alman, ew rojnama vana Alman bê wê çi gotiye. Rojnamemanek Alman rastiya zîndana hikûmeta demkî eşkere kir. Ev rojnama wan hatibû girtin li Raqayê. Hatibû girtin ez bawer dikim. Rojnamevana Alman eva Maria destpêka sala li Raqayê ji hêla hikûmeta demkî ya Sûriye hat girtin. Piştî hat berdan, tişta li zîndana hikûmeta demkî dîtiyê eşkere kir. Dibêje ew ji zîndaneke birîna yek ji lêpersîneke ber bi yek dîn û yek jî dema lêpersînê de lêpersîn kiribû yanî lêkolîn kiribûn, lêgeriyabûn, di îşkenceyê de pir îşkence lê hatî kirin. Ew eşkere dike ku ew jî cîhana derve bi temamî hatibû qutkirin. Yani di zindanê hayê wê ji dinyayê ji şer ji roj yani alaka wê hatibû qutkirin. Heger ne Alman ba jî bera nedan. Hem namussuzna henî ya namussuzna. Ji li hember geyrî Müslüman wek çaqalan ha. Yani Müslümanın
دینê we serê we bixwe. Ne ew bav û kalê we Mek û Medîne kuçê wê li ber xwînê diçû. İnsan di ber xwînê diçûn. Ez werbêjim me jî. Ez werbêjim. Yani ne tişkî wa hêsanê. Heger wan dîroka bixwînin, şerrê Medînê bixwînin. Ew Mek û Medîne dewrin dibêjin ya. Bixwînin bê çawa însan hatine qetilkirin, bê çawa însan hatine kuştin, bê çawa însan hatine işkence kirin. Tiştkî acayip e. Eger me bixwînin, hûnê ji însaniyetiya xwe derkevin. Ya kes tune yani serxist û bindevî dikin. Yani navê komedyen çi bû yê çîkî? Deniz Gökçe çi bû? Dinimize hakaret etmiş, kutsal dinimize. Ulan it ol, senin dinin camide almış kocalık kadının zina ediyor. O senin Allah'ın evi değil mi orası? Allah'ın evine halal getirmiş. Onu görmüyorsun. He? Konya'yı görmüyorsun. Ben şeyhim diye gitmiş bir müridinin kızını aldı. Kız küçükken 9 yaşındayken evlenmiş, işte tecavüz etmiş. Kız büyüdükçe kocası olduğu halde imam nikahlı onu şikayet etti. Dedi ki ben 9 yaşındayım, beri bu adam benimle yatıyordu. Şimdi ben 22 yaşındayım. Şikayet etti, gitti hapis yattı. Onun videosu da çıktı kız. Telefon açıyor. Daha kız 9 yaşında. İşte ben şeyhinim. İşte şey kızın babası da yok diyemedi. O şey olmuyor. Dinle dokunmuyor. Oraya kimse dokunmuyor. Esrarından, eroinden, şubulundan ama Deniz Gökçe Göktaş. Göktaş. Dinime, kutsalıma hakaret etmiş. Cumhurbaşkanı hakaret. Cumhurbaşkanı her gün insanlara hakaret ediyor. Partilere hakaret ediyor. Parti önderlerine hakaret ediyor. Her gün insanlara hakaret ediyor. İnsanların sapasağlam olduğu halde Cumhurbaşkanı hakaret ettiği için deli edip timarhaneye yatırdılar. İzmir'deki adamı. Ya bu haksızlığa karşı dikilmeyen, haksızlığa karşı dilsiz olan dilsiz şeytandır ya. Ve o Deniz bana bakar mısınız? O Cem Yılmaz, o nedir o ağrılı olanın, olanın ismi nedir o? Sözde Kürttür. Yazın biriniz yazın. Neydi ismi ya? Yılmaz Erdoğan. Allah kahretsin. O bir iki kişi daha var. Lan insan bir demeç verir ya. İnsan bir mesaj verir. Yani hiçbir verir ki bana hamu bir ahlakın. Kesinlikle Cem Yılmaz olur. Yılmaz Erdoğan bana godarizkin avcı kandivan günahkarın o ahmakın. Bana hamu ali jittirsa Erdoğan yek nikarip ettik. Ersin o bozkurdu. Ersin Kore api, Kore haltikavi o Yılmaz Erdoğan bizim. Neyse. Ama Maria Hicde Saliye Hicde Çelle Raka'ya hatı bu kırtın. Raka küydere ve bunu zanın. Raka beri payitahtı işitim. Paşe ki işit kurda işit halas kır. Abi teröriste Colani xistin destê xwe her wal İdlibê ev hebû, ev terasa hebû. Bi gotina wê ew li zîndana Helebê, İdlibê û Şamê hatiye girandan. û lêpêrsîn dibin işkenceyê de pek hatine. Ev rast û rast navê Hayat Tehrir el Şam dîne ziman. Yani ev heteşe. Dîne ziman. Dibêjik ku xistbûna serê wê ku kesek pirsê nake. Çend meha girtiye ew ji her tiştî qut dibe û hayê wê têkiliya wê bi ji derv jîrê tê qut kirin.
تشتێک بسەرێ مەڵانی ئیشکەنجە کول مەکردن ژخوا ئەوان کەسێک ئیشکەنجەی کردن ئیشیت بخوا بوو یعنی چاوا ئیشکەنجە هونفان بکن ئەو ئیشکەنجە مکرد تاجز و تجاوز و کابێکی ji ber wê yekê ka ev adalet ez banga min li Almanya heye binê hemwelatiyê we ye û rojnamavanek bû belkî bi îzna dewletê jî çibû we çi danî ser colanî terorîzî colanî terorîst davet dikirin du derba derbkê hat derbkê nikarî wata derbakê nikarî wata Kurda nîşan da protesto kirin ew nikarî wata derba demîn hat ev dünya ne bi axlaq an jî ev welatna dewlet ne bi axlaq bi axlaq jinik min naxwest ez ê bêjim ez bixwînim min naxwest ez bêjim tiştekî pêk anîne merev dîn dibin hala em bêjin ew zîndana Amedê ew pêsîlê jinê Kurd jê kirin û wanê û bi kûçikir xistin ew tişkî ecayîb bû de ev ê jî hemin ew Fransa derecen colanî heger namus bi van serokê Ewropa heva namus şeref piçik bêvla wan bişewtiya bi colanî terorîstê colanî rûne diniştin hev dîtin hiç pêk nekdanî terorîst bûn çünkî ew î partî serokê wê dewrî şolî qafal olî çi oxlî ye jê gotin got heger Kılıçdaroğlu niha bî serokê CHP got davetiye ji wer bê hûn ê pêr hevdîtînê bînin pêk bînin zanî bo çi got na got ew kesekî ji hêla millet bi nehatî pejirandin ez pê hevdîtînê çi nakim binê faşîstkî jî û ez bi qadî gunehê xwe jî hez nakim lê ez wî teqdîr dikim feqet Ewropa wanî ne ji wana piçik gaz piçik petrol Kurd firotin feqet colanî bira bizanibe heger Kurd hatibin firotin ew ê ji rokê bêfirotin û wê bifirocin jî wê bifirocin jî ji ber wê yekê ev Ewropa bêbext Ewropa bêrastî jî bê axlaq Ewropa bê axlaq ji xeynî bercavandiyê xwe jî tişkî nafikir belê ka amarin ez bawer dikim Tirkî gotibû Trump efendî nehavî ez Kurdî bêjim şikayet kiriye val vir nûçeyê wî ama ez ji wer bi Kurdasiya nûçe bêjim dîsê wanî gotiye heger İran neyê hezar füzeyê me hene füze amedene me berê wan füzeyan jî dane Tehranê berê digotin tankların bilmem neye çevirmişler. Beni orada buldun. Hayır ben füze. Ev yek heger hev danek min bikuşin mijî emir dayê ordiyê heger tiştek min were gerek û xerab bikin İran. Wala Trump tiştek bi tepê kesik doğa jî te nake. Pîreka te küfrete te nizanim ew wê şarlatankî neyece ne wek insana jî tom berat belkî ew hekî li berkeviş weke bi xêrata bû xwedî qariyêr ew tom berat wekî di kes xelkê bi şeref nêviye Ewropa pir wê bi xwedîkirî mir em jê xelas şeref bi nav tiştî wanî anîne ziman Trump û niha rojava jî wanî piçik sekin ye fakat merevşa rojava jî neha qizgî mere pê bawer bin colan ji xwe dîsê wê çendê han ala Sûriye birina û herêma Remê Kurda dar vekirine ji ber wekê gerek wek sibê şerekî giran derkeve Kurd amade bin û her wiha li pê aştiyê jî bimeşin
از خوازم دویدره خاطر خواه جواب خوازم و بیجم ایوارا و شوا و پاردون جبر لکردستانه ناشه ساعت 12 شوی مالا و هزار جاری آبا از ریزی خواه سلاوی خواه حرمت خواه پیشکشی ودکم جا نهایی و شانا زندیه گوتنی به حمدی مجده به مدرد کبن الوجی لیبونا خود خوازم و یکو جی سلاو ریز اکران جی دوری منه از ور بیجم از پیامه و زور باش نابینم دبی نابنیده های وجوه به پروگرام درخستنه لسر نابه و هر تشتی کارم پیک بینن سر دیجیتاله ده حتی وینه و جه اینستاگرامی و جه فیسبوکی و وینه و پار دکنم تشکی دی چه دکن تشکی مرا برف شرم دکی چه دکن گلک تشتی بالکش دقت بکنم وان تشتاجی مخواست ایرو جبرگ ایرو ها تلویزیونا آلمان گفت مخواست از بوار پار بکن و ببینید خیر خوشیده شبا و خوش مالا و هزار جاری آوا مرواتی حقی و هر بشی شوار